Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Asidegtan, hindi nang ipupuka kini Miguel Altea. Pangasim, General. Aramidag ti amin akayat mo. Basta di mo patayan ni Miguel. Awanin ti maaramidam, Altea. Nakalukat ti Ridaw nga yan ni Miguel. Sino tinangilukat? Punyeta. Awanin ni Miguel iti silad. Awan matan ti mangbambantay kan kuana dito Ridaw. Miguel. General, di mon gandatin nga asutan ti paltog mo. Waya-wayam ni Altea. Tanusaan. Paltugan ka. Miguel! Umasidag ka kanya, Altea. Kartingap. Oy, Miguel! General! Ops! Awan ti makibiyang kada kayo. Bye-bye nyo lang ni Miguel. General! Kasama mo ito, General! Hala! Ited mo kanyak titulbag ti kotsem, General. Kartingap. Awan. Sige. Ado'y titulbag ti kotse. Anya pa lang, sir, aramitan nyo, ha? Kamatin nyo, tinagluganan da kotse! Hintay ko ito! Awan, sir! Doy! Talaga na utek dayjay Miguel. Awan tinaramidak, itay impaturong na ti paltog kanyak. Pinatay na ti mangbambantay kan kuana. Agam, kasano anapasamak ti kasjay? Kat agkakapsot itay pinanawak, gapoy ti panang parigat ko kan kuana. Saan amabalin ti kastoy? Usarek, ti kina general ko. Pagtignayek dagiti soldado, amang patay kini Miguel. Miguel, madlaw nga kakapsat ka. Isardeng mo ti kotse. Sana mabalin, Altea. Surusurutin datan dagiti buyot ni General Marasigan. Nakakaasi ti lang. Limlim tigdag iti mata mo. Gapo iti panangkabil kan kadayjay nga ayop. O Miguel, anya ti mabas kasama kan ka. Altea, ikagumaan tati umadayo. Aramidag ti amin. Kumput ka na yung baga. Sana rumpang amakamatan datadag iti awan ng bayin. Iparpartak ko pa iti kotse. Altea, nayaw-awan tandag iti kabusor. Natalgagtan. Agkakapsat kan, Miguel. Di nakikaskaso. Tinapateg. Nailibas ka iti ikot ni General Marasigan. Nabayag sinapsapol ka. Miguel. Diyak lakit di mapakawan ti bagik. Nadadakas sa mapasamakan ka. Inibturak ti sakit agapuanan ti pananggabkabil kanyak ni General Marasigan. Tapno at dalat tapigsak ang mangilibas kan ka. Miguel. Napatig ka kanyak, Altea. Isungar aramidak na ito eh. Oh, Miguel, dagiti mangkamkam kadita ang kapusor. Isudan ti agturong dito eh. Kartingam ti bumabay ti kotse, Altea. Pumanaw tan dito eh. Asibayan ka, Miguel. Di mon ka baulan ti bagno. Nakapsat ka launan yan. Kabalak pa ti bagik, Altea. Hindi ka madanagan kanyak. Ikarigatag ti bagna. Sawarong tayo tiga pakilang ka ba? At kagasaan na pa na kayo! Agpatinggatalangan dito eh, Altea. Owan ka, Miguel. Agtalinay ka lang dito eh. Sakti makamu kadakwada. Miguel, di ka lumaban ka na kwada. Hindi ka nagsawapay. Andaw mas asilig akabusor dito yayanda.
Nangag ko dagiti na erodak aruting. Wano dagiti nagawabulbulong. At detan, umasidagan. Babaan to'y burarawi ti tiabay ko. Isutera matek apang bagkalkan kuhan. Itan. Awanin dagiti mangkamkamat kadatalte. Urayan na kitoy. Tamang kita kiti mabalintang ipaulag. Amo ka mabisin kan. Di na ko makampanawan, Miguel. Natalgad ka iti naglamangan ta. Agtalag ka kanyak. Agsapulak iti prutas ang mabalinta kanan. Helicopter. Iti awanan pa ang general. Inaramat ng tibilig na. Tapno ipasapol na ta. Surveillance chopper ti Armada Puwersa ti Pilipinas dayjay. Datat isapsapulan da, Altea. Diyos ko. Kawatan nga dalang dagiti kabusor iti aglawlaw ti kabakiran. Anya ti aramida ta ita. Ikagumaan talak ti umadayo ka dagiti kabusor. Saan nga patinggan ni General Marasigan amang patay kanyak. Miguel. Pakawanan na, Altea. No saan nagapo kanyak. Sana mapasamak kan ka ti kastoy. Anya ti kayat mo asawan, Miguel. Dakkel tigura kanyak ni General Marasigan. Isu kayat nakapatayan. Nairamraman ka ni Tisusik mi. Anya. Apa man na makakita kiti napinta sa gundaway. Aglibas ka. Agbatiak diti kabakiran. Duwa tang aglibas, Miguel. Saan ang mabalinti bagbaga? Denggan na kumalteya. Diyak kaya ta may sagmak ka. Kasta akmat kan ka, Miguel. Diyak kaya na may sakmak ka. Alteya. Uray anya ti makas pasamak. Diyak kaya ti umadayo kan ka. Sapulen yu ida. Et patayin yu idan. Oh, General! Oh, General! Nagadu tayo amang sapul kadakwada. Isuapat siya kasana makalibas dagijay. Da kayo, iti akin kanigid apaset ti papanan nyo. Da kayo met, iti akin kanawan apaset. General! Sana bale, adu dagiti soldado at tumulong kada tayo. Amang sapul kada Miguel kan Altea. Dobliak ti bayad ko kada kayo. Basta mapatay yu idadwa. Arigato, General! Arigato! Ala, agtignay kayon, ket sapulen yu ida. Oh, General! Ang takalang po, kapantog, iti anday ang pasat! Mga piso! Ala, ijay ti papanan tayo. Kartingan nyo! Yes, sir! Oh, Diyos ko. Hindi mo ko mabaybayan ni Miguel. Amok nga isukit ka rin linupak dagiti kabusor. Imbaga ni Miguel itay nga agsapol iti kanan mi aprotas iti bakir. Ngam kalap na kanat na nagpapatak iti bakto. Agtungpalak iti imbaga kanyak ni Miguel. Agtani na udaklaktan dito yung abay ti dakal abay ko. Awan niya kapagpapapa. Ikarigatak ti lumaban. Agingay ti kabalak. Saan lang nga dagiti pasurot ni General Marasigan ti karangrangat ko. No tiket uray dagiti soldada. Oops! Adayo kinang kanyak. Inutek ti bala ti paltog na inagaw ko kini General Marasigan. Dahil ti paltog tinapatay ko akabusor. Alag. Tapno sa anak ang may busan iti bala. Sapay nagado dagiti kabusor ko. Awan pa'y lang, tagpaputok ka na kayo. Paliiwan tayo pa'y, ipaglimlimangan dayjay a Miguel. General! Ay magandang kayo. Adun, tinatay kadagiti kakadwa tayo. Sana sinsinan nakabusor ni Miguel. Nang runa,
Ket adda tayo iti puseg ti kabakiran. General, siklat! General! No di tayo agalerto. Sigurado may bus tayo amin. Kabisadok ti kabalan ni Miguel nga ramiden. Uray agmay-may sa dayjay. Kabalan na tayo, aripugan. Alerto kayo, kakaswa! Alerto ka! Kunyeta, lumaban tayo laing dayjay a Miguel. Idinto tagkakapsot itayan. Talaga na'y dumduma, ti kabalan dayjay a tao. Amuna, ti aramitan na. Anyamatin, talaga asa anak ang makaid na. Apay kastoy tirik na, Conrad. Agpada tayo ti marikrik na, Turo. Nagpiksa ti bayo ti barukong ko. Nagsasarano dagiti military truck alimabas itay. Kaslada pa panandarangat. Sa dino nga ta't papanandag iti soldado. Diyak masungbatan dahi ta, Turo. Oh, dayjay manan. Nalabit ang naggapo iti headquarters dagiti soldado di limabas atrak. Oh my God, Turo. Sa dino ti papananda. Surutan ta ti truck ang nagluganan dagiti soldado. Tapno mamuhan ta ti mapaspasamak. Oh my God. Conrad, di mo unay asik ganti military truck. Dumistansya ka lang. Wan, Turo. Amok teraramidag. At ayon tayo ito'y alugar. Katagturong tayo ito'y akalsada iti kapambantayan. Ah, Conrad, isardang man ti motorsiklong. Wan, Turo. Nagado ang military truck ti nakaparada iti igid ti kalsada. Dayjay, dimsagan dagiti soldado manipod iti truck. Simpokdan iti kakaykaywan. Turo. Sa balit agparparik na kanyak. Okay, Conrad. Diyak amunong sto tinadamat ko. Saan nga taan ni Sir Miguel tigagara dagiti soldado? Anya? Kasano ang mapasamak dayta? Kat balod ni Don Braulio Miguel. At dangamin sayang gusan. Uno impormasyon. Ang nakalibas ni Sir Miguel iti ikot ni Don Braulio. Anya? Nagdinamag ti panangraw ti grupo ni General Marasigan iti budiga ni Don Braulio. Ang nakaipak niya ni Sir Miguel. Diyak maawatan dagiti bagbagam, Conrad. Turo, may sak na impormante. Kat namuaklaan dahi tayo iti may saka dagiti mapagtalkan matlaang a source. Nukas pangarigan ta ni Miguel tigagara dagita soldado. Nasken nga rod at tulungak tigayam ko. Anya? Diyak kayat ang maisagmak tigayam ko. Iso kayat ko at tulungan, Conrad. Turo, saan na sigurado ti amin? No ni Sir Miguel ti target dagiti soldado. Saan pa'y asigurado? Alday. Alday mo't kaubunga ti papaya na loon. Mangan kan. Miguel, anya ginangag ko akanal po ang tipaltog itay. Di mo ni kaskaso tinangag mo. Mangan kakit din. At ito'y tidak dumamakan. Anya dita? Babasit ka nag-upal amaris doyang. Pagapapitibisin dagito'y. Dagito'y timauawagan itikat katiwit. When wild berries. Katiyo. When altaya. Natalgad akanin dagito'y. Ala. Kanang pwede tabunga ti papaya. Nasken ang makaurnong tayo tipigsa. Tapno malibasan tandag iti kabusor. Babaan iti teleskopyo. Makita ti panaglibas da Miguel ken Althea. At dadan iti asideg ti disuor. Surutek ida. Ket tatagak iti balat ibagi ni Miguel. Kardingak ti magna. Tapno saan dan amakadayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, napatagtibagakan ka.
Ano na itapi? Sigunit informante tayo. Ada mapaspasamak arang iti kabakiran ti San Filipisor. Kan? Anya ko may tapili. Sigunit informante. Dalte akan Miguel ti kamkamatan dagiti soldado ni General Marsigan. Anya? Anya ti aramidin tayo, boss. Talaga demonyo matay at general. Ala, pagtingna yung dagiti tao tayo. Diyak kaya't ang maisang magnal tayo. Ha! Diyak lakit di mapakawan day jay general. Numatay ni Altea. Parpartak mo pati panagbanayom, Jaime. Nas ka na makadanong taadagos ijabaro, Haidang. Kaski ka matpili. Nagpartak lang aro din ti panagpataray ko. Kahit mo kailangan matapasimatag. Apaman na makadanong tayo, Haidang. Alam tayo kapiksanan nga igam mo. Ah, apay nga eh. At ka di mapasama karangat. Ada, apay, di mo nang ngagdya bagay tayo ni Don Braulio. Amang ano si katinang ibaga. Tugaran ka talaga. Umungak dagiti adu kakadwa tayo. Tamapan tayo di kabakiran ti San Felipe. Madama tirangat ija ita. Diyak kaya ti sumura. Apay, Mat? Anya nga iti aramida kay Jay. Pinakitin makirangrangat. Diyak madamo no anya ti makagapo. No apay makirangat. Anya? So ada kayo langan. Kada di kakadwa tayo ti bapan makirangat. Kaya magpag-aambil eh. Nagbuyak lang ni ti telebisyon ni Jay Hideout. Di mo ti sasawan, Jaime. Isa mapan tayo ija, tasalakniban tayo ni Altea. Anya? Inlibas ni Miguel ni Altea. Manipod iti ikot ni General Marasigan. Anay ko ba? Ay, nagsakitin na namin no. Ay natipingan sa tilabayag ko. Talaga at di mo amo ti sasawan. Idinto ta seryoso dagiti bagbagakan ka. Seryoso ak mo da. Papiningan kabil ka. Dinakman angawin, Jaime. Tanapudot ti ulo. Apay nga men, hindi ka mamati seryoso ak Mike. Ibagbagaklaan Mike. Noanya ti marikrik na ak. Jack amukan ka. Jack maawatan ti kinataom laglag. Pasig namin nga inaangaw ti amom nga aramidan. Just ka. Ibaga nakitin nga agang angawak kat saan Mike. Ay, narigat ka di apat dyan. Tikas kanya ka tao. Anyat itantanamitin mo dita, Jaime. Ay, awan mo da. Agduduma ba't kang timadmatlaw mo kanya at bile? Nadlaw ko nga kutkot iti bibig mo. Akaslad ay bagbagam. Padaksan lak sa iti isip mo, ah. Ay, saan bile? Apay ko mamata padaksan ka nga eh. Kahit nagsaya ka tao kanya. Iso relax ka lang bile. Ikaw na yung punpuntot, ha? Oh, kasi nagtamot gaya man iti baro ang hideout. Naibagakon ka na kaltirong bangaramidan tayo di kabakiran. Nila ang Altea ti alaan tayo si Bibiyag. Patayan nyo ni Miguel Acadona. Nawatan nyo. Tawatan na Bili! Bili! Tari tinabibilag armas, nilala niyo kakadwa. Nakasagana ka din dagiti nabibilag nga ramasyo. Kasaganan Bili! One! Patkrep. Nusak tagasaw. Awan ti sumungpat ka dagiti kakadwa. Inton ko palto ka kidon. Saan tayo nagsayang iti oras? Emerald! Mapantayon iti lugar nga ayan da Altea. Hoy, Jaime. Apay, anakaul uli magka, ha? Seryoso bilay. Pangasay ta di nakasarsarita. Ano niya? Kita ang ti nagsabatakiday ko. Kaya't nasawan. Diyak kaya't ti mangaw. Andan sa bulan-bulan ng Jaime Velasco. Jack maawatan ti ugalim. Diyak latan susubatan da ito tao. Agpaiso ka di atipos ka, Jaime. Sana kagtipos, bile. Awan ti sakit ko akasta. Pangasem. Di nakpay lakasarsarita. Mawatak tirik na. So, di ka madanagan, Jaime. Ipa-check up kanto iti doktor. Kanya mo tayo, bile. Kanayon na tala pasakit ang tiriknak. Relax, di ka kadyagpong to. At ada malukot ti rupam. Nagalas akitaan. Kanya. Oh, isardeng mo ti kotse. Agpatingga tayo lang dito. Nagsardeng mo tan dagiti kakadwa tayo ti likod.
Nagaduti nakaparada ang military truck iti san unay nga dayo. Ala, dumsaan tayo! Darasan nyo! Surutan tayo lang ti desdes ang nagnanda kiti soldado. Barang masurutan tayo tinapananda. Tile! Sigurado wata tayo ti desdes tinagnanda kiti soldado. Abang sapsapol ka dahil kaya kan Miguel. Masigurado ka tayo, me. Ay, kayo pa lang naman magna. Ay, nabanugak pa ikitin. Sa payawan mo tiyawit ko adalam. Di ka man kundi reklamo di tayo, me. Nagadumot ti mapalin mo nga inuman dita. Hindi ko mati pangalaki tino makadalam. Ano, pagkatangak. At tayo iti pusit ti kabakiran. Jack, amukan ka. Mas kalaubing nga nalay nga reklamo. Jack man amok. Tapay nagbalin ka, buyot ni Don Braulio. Ay, Tile, talaga mawawakon. Nabanugak pa yan. Agpay na natay mo pa'y. Awan ti sumar sarden. Ituloy tayo natatimag na, kagaba. Hindi tayo bilay! Abdaran ni pakipaltog iti ang daya pasat ti kabakir. Darasin mo ti magda. Nasken ang maabutan tayo as ibibiyag ni Antea. Darasin mo! Aglibas ka na. Basta akong ti makaamo di pa. Saan, Miguel? Di ka kaya panawan. Pangasin. Aglibas ka na. Nagadudag iti kabusor. Patayan datado. Apaman ang maabutan data. Nga, Miguel. Di na manunutan, Altea. Jack kaya may raman ka iti daytoy arangat. Ala, aglibas kan. Basta surutam lang dagiti desdes ngagpadaya. Sigurado, madanon mo ti kalsada. Miguel. Altea, nagirot ti panangarakop mo kanyak. Miguel. Ukasimon ti panangarakop mo kanyak. Sawaran niyo si Aglawlaw. Wanda pa'y anak ka tayo. Ala, panawan ako, Altea. Umas asidigan dagiti kabusor. Tugan ti bakran ko. Altea, aglibas ka na. Surutan ti bagbagakan ka. Agpada tamay sagmak no dinak tungpalan. Saan, Miguel? Di ka kaya panawan. Nagasagana ka, matayin ka pukeng ka. Altea, Ala, kumpat ka kanya ka ituloy tatimag na. Altea, ang talinay talang di ka naglimangan ta. Napalaulawan datan dagiti kabusor. Saan ngay madayo dyan ang tautukan niya ka? Amuda na napaltukan niya ka. Santa basta makaakariti paglibmangan na. Ay, Diyos ko. Ipagarot na nga dapat ibalat ipalto ko. Iso saan da basta makasidag ka data. Iso ngay bagbagakan kang haglibas ka na. Tanda pa'y gunagaway mo. Miguel, adot pinagsaya-saya darating ka. Ang damang palpaltog ka dagiti soldado. Miguel, dati nga, kumpat ka kanya. Kabayatan naman kumikong dagiti soldado amang palpaltog ka datang. Punyata! Dagiti buyot ni Don Braulio dagiti mang palpaltog ka da kami. Kasaluan nakasurot da dito. Oops! Dayjay tinang paltog ka niya. Daytoy met. Dayjay ni Billy. Iso tinagtaray iti kasamahan. Punteriya kawanan pa yun. Hagliblibas ang da Miguel Canaltaya. Kakadwa! Dagayon ti makaammo ka dagiti rimaw ta kabusor. Kasurutek da Miguel Canaltaya hagliblibas. Miguel, apa yan nagsaktan ka? Altaya, sursurutin na tada General Marasigan. Aglamang kahit tinasama ka lugar. Awanan ti bala ti baltog ko. Liputak lagan ti awanan bahin. Tagawakin ko na ti baltog na. Di marami din tikas ta, Miguel. May isag magkalaang. Kada kapsot kalauna yan. Ikarigatak. Aging kang daangas ko. Ikarigatak ti lumaban. Miguel. Asidagan ka data ni General Marasigan. Aglamang ka ni ti kasamagan. Taurayak ang makabatong kanya. Agpatingga klangan dito ay.
Kalaat ang nagulimot ti lugar. Ang nagsardengan da Miguel Canaltea. Talaga nasiglat day jay a Miguel. Pangalalaan na nga day ti pigsana. Tapay maramid na pailaing ti lumaban. Kaya nagkakapsot lang arunan. Daytoy pay! Oops! Nalisyam ti dalo ko. Daytoy met! Sanak pa'y alakay, Miguel. Nasiglatag pa'y lang akaskan ka. General, daytoy matikong tarap. Oops! Nakalisi ka, ha? Daytoy pa'y... Oops! Daytoy mat... Isugat ka. Pagkakapsot ako na. Di mon ganda pa'y lumaban, Miguel. Adon tinagsayasay kan kaadara. Parigaten ka itan. Di mo kabilang ni Miguel! Altea, aglibas ka na. Aglibas ka na. Kasta, agparintuman ka itikapsot mo, Miguel. Urayam laingen ti ipapatay mo. Itutek, tinarigrig apaltog ko. Matay kaitan, Miguel. Kanibusan namon. Borobutor! Kemegan nyo ni Altea! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos ko, kamkamatin nagtagiti ng laki. Sana rumang kang magdaka. Sumpalang tipilin kanyak ni Miguel. Tapos ka na makalibas sa akin. Partakak taray. General, ayan taramido tayo di bangka ni Miguel. Ibelang nyo ti bangkay na iti karayan. Awanen ti sir-sir biday ta atao. Naggibusen ti biyag na. Ha! Awanen ti siid kadagiti ganwat ko. Pweh! Ha! Sakmet lagayam ti manggibus iti biyag. Dayta aman nakibiyag. Diyos ko, nalibasak na tandag iti mga kamkamat kanina. Nagkakapay lang dito kamakiran. Ni Miguel, pinaltugan itay ni General Marasigan. Diyak maklan da ito yan. Diyak kaya nabaliksan tinapasamag kinkwana. Miguel! Ada nagkarasakas, iti kasamagan. Matay ka ng tayo! Kan, Altea! Billy! Sumunod pa ka na. Libasan tayo dagiti soldado. Kan dagiti pasurot ni General Marasigan. Umagan! Ay, nagadudag iti bodyguard ni Don Braulio itay dito'y mansyawn. Anya nga tati mapaspasama. Day. Imasidag kadakwada ni Don Braulio. Kan, itay pa'y anakalukat igay. Kasla adda urayan da. Ha? Sinabat da adagos ti simangpad ako tiyay. Ha? Ay, Diyos ko! Ni Ma'am Altea ti dimsaag! Ay, tinasayaak! Sabtak ni Ma'am Altea!
Manipod si mangpot ni Ma'am Althea. Nakaul-ulimal. Pulos adi na sungbatan dagiti damdamag. Manlalabak bagana! Ay, Diyos ko! Manakibiyang kapagat. Amom lang arudan agasangsang putwag ni Althea. Ingkagat kasangsaritan. Sir, Baybayan tayo pailar ni Althea. Kasapulan na tinan-anay ngayon na. Nawatam, Rosalia. uwan. Uwan, sir. Nawata. Pili. Anya tinapasamak itinarman. Aging nga minita saan pailaeng ang makasarita ni Althea. Boss, amok anapabot ngan itikas taonan ni Althea. Isawasa na makasarita. Ngayong baglakit din ta si bibiyag na alayo ni Althea. Kat? Kumusta mat ni Miguel? Boss, panagkunakit na tayo ni Miguel. Pagkunam. Nakitak a pinaltugan ni General Marasigan. Kaputadak lang itisan unay nga dayo. Rumbang lang ang mapasamakan ni Miguel tikas jay. Tano saan nagapukin kuana? Saan kumamat ang naeramraman ni Althea? Boss, Kunat informante ang nilaing Miguel tikasapulan ni General Marasigan. boss, ipagsidawa. Apay kas taon na tipungtot ni General Marasigan kan ni Miguel. Awan tiya mo kiti sa sarud-sudang pili. Parikutan ni General Marasigan dayta. Sabagay, boss. Kasla, naibalas ko mo tinaramid da dyan Miguel kadagiti kakadwak akinabil na. Sayang. Sayang ti kinasiglat na. Tamay saitan na bangkay. Boss, Ala? Ang sublikan ni Jay Ayan ti kakadwa pili. Kat balig tinaramid yo apanangalakan ni Althea. Uraya kung dito yung Nana Rosalia. Adda ka na napatag na ibaga na kanyakan. Isumat gaya man tisumungan. Uraya kung dito ay. Nukus na. Addan ijay mansyon ni Ma'am Althea. Nana Rosalia. Wain turaw. Agpupukuklatan iti Selena. Saan pa'y ama kasalita? Nasayangat nga rod ta nagsublin ni Ma'am Althea. Ngam ni Miguel, Nana. Aging gayta, saan pa'y anasarakan? Wen nga raw, turaw. May sapay dayta pampanunuta. Amom kaday. Ama kumikum launay dagiti bodyguard ni Don Braulio iti kalabas. Nana, impagarup mikin ni Conrad. Ani Miguel ti sapsapulen dagiti soldado iti kabakiran ti San Felipe Sur. San kami matlang ang nagbayag iti dayja lugar. Tamangan numayraman kami ti Rinnopak. Nalabit ani Miguel ti pampanunutan ni Ma'am Althea. Iso nakaul-ulima. Nalabit akasta Nana. Nakakaasi tilangan ni Ma'am Althea idi kasangsangpet na. Agsangsangit latan. Hintol kuhan. Nagadayumanan tinakaiturungan ti imatang na. Maasya naklaunay kan kuhan na. Turo. Ituludak ni Ma'am Althea iti kanan na iti silahit. Amo ka mabisinan na jay. Anda ako nito'y batok tiritaw na. Ma'am Althea! Mabalinti sumra. Tayag ko kan kato'y inlutok akanam. Lukatamlatan ti rito. Nana Rosalia.
Nasaya at asinumpatan na kaun. Ilukat kong diritaw. Eri ka mga taang kiritaw. Uwan, ma'am. Ma'am, adtuhin ti ka na. Ay na, kasta unay ti dandanak ko. Kasaan ka pa yan ang rabi eh. Amok, mabispisin kan. Hindi sumdatan iti lamiset. Ha? Agsangit ka mo taon, ma'am. Nana Rosalie. Diyak malipatan tinapasama ka ni Miguel. Ha? Kaya't mo asawan, ma'am. Amom no sa dino ti ayan ni Miguel. Wala na. Ni Miguel ti kadwa ka naglibas. Kat iti kapakiran ti nagtarayan mi. Anya, Natano ka nasingpat ni Miguel. Inaramid na ti amin. Tapno mailibas na lang iti ikot ni General Marasigan. ay Diyos ko. Ni General Marasigan, tinangdukot kan ka. Ayop tayo ay General. Ayop! Mabalay, akalma ka lang. Akalma ka. Adipan ni Satanas tayo ang kriminal. Adipan ni Satanas! Ma'am, gusto na. Damag ko ani Don Braulio. Tinangdukot ka ng ilaman kin ni Miguel. Kasano na pasama ka nagkadwa kayaw. Kasano, ma'am. Oh, nakita mo ang ti kinasiglat ko, Billy. Kita mo, Pulos, gawan ti sugat ko. Hindi napasama ka rin ay. Diyan pa lang tinaramid mo. Yan may isa. Kanayon ka mat ngaglamang. Awan mat ti mapalpaltugam. Kanya, kapay. Di mo nakita, dagiti napatay ko. Ang buyot ti general. Dagiti lang kapoy abuyot ti general. Tinapatay mo. Kanya ti kayat mo sawan. Nakapuyak bait. Tadagiti kapoy, pasurot ni General Marasigan ti napatay ko. Sikat tinang ibagay ti day time Sana siya. Kayat mo ka de. Tayo pakita kita ti kinasiglat ko kan kabil eh. Anya? Kumarit ka na, Jaime? Uy! No kayat mo? Agdulo ta! Anya? Agduelo ta ko na. Saan ka siguro atulan, Bile? Itaak man! No, sino ka datati na parpartak ti ima na? Nagkalbit iti gatilyo ti paltog! Oh! Panawan ka man langan. Ah! Adapay na patag nga ramidak. Oh, ay Bile! Tingak panawan! Mabutan ka ba't lagayam? Awan oras ko makisarita kang Jaime. Yawanan ba'y? Pinanawan naklatan. Ah! Takrut mat kayam! Mabutang iti dulo. Amo na nga minti kabalak eh. As laki ba? Di kinapartak kung nagkalbit iti gatilyo ti paltog. Ah! Inaat ko naman! Althea, kumusta ang tirignam? Nasaya at matin. Nasaya at matang kunam. Yung apaya kaslada kaguram. Tanak ama kagura. Iya, mawatak tirignam. Sige. Saan ka pa lang at disturbuhan? Panawan ka pa eh. Mabiit lang. Anda ka di ibagam kanya, iha. Anya ti pakainaigam ka ni General Marasigan. Ha? Anya ti pakainaigam kan kuana. Iha, anya ka di klasya sa lutsod na ita.
Ano ko mga di pa kayo nailak ni General Marasigan? Amo man na siguro na gayam ko na iti at tao. Sigod agayem. Kat kabusor mo itan. Gapo iti illegal nga aramid siya. Anya? Ado dagiti naamuak ka ni General Marasigan. Kabayatan ti panang tukot na kanya. Iha, awan ti iligal nga aramid ko. Among dayta. Panagdadalang kanyak ni General Marasigan. No anyaman nagitimbag paganakan ka. Ganta, ninong? Uwan na iha. Pamadakas na lang kanyak dagitimbag pagana. Ngamin, at darim swa susik mi iti kalabas. So, kasday, tinaramid na kan ka. Sige. Sapay lakuma. Tasaan ka nga agul-ulbot. Ninong. Onyeta na ijay, General. Apay, boss. Nagano timbag pagana kanang teya maipanggap kanya. Anya? Pagasam, na pinadakas na iti husto kanang teya. Sungadan pa nagduadwa kanyak na teya. Boss. May baglakit din na nailigaw ko ti saritaan eh. Sana ka nagpadlaw nga da iligal nga aramid ko. Ipakita kalaptag kanyang teya ti kinaimpag ko kankuhan. Boss. Talaga ang pagpungpungtutan na dayjay a general. Nagpupok manaw ni Ma'am Altea iti silid na. Kanayon latan akas tater aramiden na. Maasya naklaunay kankwana. Ay, inak man kiti kasarsarita. Tabarang maliwliwa. Asidag akaw iti batog tiritaw ka. Ma'am Altea! Ma'am! Mabaleng ti makisarsarita kan ka. Awan mo't isumungbat. Kat nakitak mo't itay asimrek iti silid na. Ay, padasat man apusipusan ti siradura ti ritaw. Ang mga nudinak lakayat asungbatan. Nay, saan mo't anakalak ti ritaw? Ay lukataklatan. Ha! Ay, Diyos ko! Nakaiday ti suelo ni Ma'am Altea! Ay, Ma'am Altea! Ma'am! Ay, mama niya tinapasabakan ka! Ay, umay ka, ma'am. Kumput ka kanya. Tulungan ka, bumangon. Ala, kumput ka! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ma'am, atoy, uminom kay titadom. Agya, anak, nan, Rosalia. Anya ka di tinapasabakan ka, ma'am. Nakaida ka mo tan iti swelo, itay. Kalaat anak ulawag nan. Tsak mo na kontrol ti baki. Kat natumba agatan. Ay, Diyos ko, tinasayahat. Mangan ka iti ato, tapno agsublay ti sigod apigsam. Ay na, kasano asaan ka maulaw, kat nagbasit mo ti papaunag mo at araon. Nana, Nay, agsangit ka matan, ma'am. oray anya ti aramita. Diyak matlang matilmon anaimbag taraon. Kayat ko matan ti matay. Anya, Kayat ko ti matay. Nana Rosalia.
Awan, deserve. Di kagsaw iti kasta, ma'am. Pagkamaon tirek nam. Saan kumaaday ka ti panunutam? Kaya't ko asaktan ti Baki. Gapoy di napasamak kan ni Miguel. Pulos nga awan na aramid. Diyak natulungan ni Miguel. Apay, ma'am. Anya tinapasamak kin ni Miguel. Diyos ko, kalaat ang nagulibag ni Ma'am Altea. Maburbur siya, anak. Kalayon nga'y balikas na tinapasamak kin ni Miguel. Ay, Ma'am Altea, kaya't ko amaamuan no anya talaga tinapasamak kin ni Miguel. Nana. Natayan ni Miguel. Diyos ko! Saan? Saan apod na day tala na Rosalia? Saan? Turaw, saan ang mabalin ang matay tigayam ko? Idlaw-lawag kanyak ni Ma'am Altea ti amin, Turaw. Nakita na ati pa ng paltog ni General Marasigan kin ni Miguel. Ayot dayjay a General Marasigan. Bayadan na itinangina day tay ni naramid no. Patayak mat dayjay a General. Diyak mapakawan dayjay a demonyo. Iti day tay ni naramid no. Ipakitak ti kinarungsot ko. Uray pa'y na nga to. Kan mabigbig-big iti kagimungan dayjay a General. Diyak kabutang. Patayak mat kawalan bain. Kaya't ko akatuan na. Sa dinumam. Idilukan. Ang nakapaltugan ni Miguel. Anya, Toro. Diyak makain. Aging ka diyak makita ti lugar anang panawak kan ni Miguel. Ma'am Altea. Makon-konsensya iti naramid ko. Apanang pahanawlatan kan ko na. Ma'am Altea, hindi ka kumauna yung panunot. Ang mga numakaala kay ti sakit mo. Gapoy tinalabas apa ng pampanunot mo itinapasamak. Natayak mat ko man. Akadwa ni Miguel. Saan arumbang nga pinanawag latan? Oray no awanak iti daydi agundaway, ma'am. Amuklatan ti kayat na mapasamak ni Miguel. Toro. Ti siguridad mo ti pampanunutan na. Nakasagana iti anyaman ang mapasamak. Mailiklik na ka lang iti paggad. Nasakit mat kanyak tinapasamak kan ko na. Pulos adyak na tulungan iti dayti akan ito. Nasakit tinakam ko, ma'am. Kaya't ko abalsan tinang patay kan ko na. Balsak dayjay a General. Daytoy nga igam tiara matak. Maaramat ko itan dagiti insursur iti kanyak ni Miguel at taktika iti panakirangat. Rumuarak kat paniiwak dayjay a General. Numakaalaak iti tiyempo. Paltugak adagos dayjay nga wanan bain. Turo. Apay day tapaltog ngay igama. Ha? Ay, ko. Awan day tinana. Anya nga awan. Insukibot mo man adagos ipisikat mo ti paltog. Nana, Turo. Anya ti kayat asawan day toy. Apay nga agim imot kamatan iti paltog. Nana Amalia. Adda patayak
at tao. Aniya. Pumatayak iti tao, Nana Maria. Aguray ka man. Asino ti patayam? Ni General Marasigan. Aniya. Patayak dayjay. Nga uray pa'y maisagmak tibyak ko. Patayak! Kapo ang nagtipanggap mo nga ramiden, Toro. Saan ka ngagmay-may sa? Agyamanak iti daytang imbagam, Conrad. Sa pulak ni General Marasigan, itamot lang. Toro, anyangatan mo panta iti kabakiran ang nakapasamakan tirangat iti kalabas. Sa pulin tati bangkay ni Sir Miguel, napudno man anatayan. Wan, daytamot tinapanunat ko. Aging gadyak makita ti bangkay ni Miguel. Sa anak amakaid na. Toro, pagkalmaan ko mati panunot mo. Saan arumbang nga panunutom anatayan ni Sir Miguel? Conrad, mababalaw na ka di. No apay akastoy itatiriknak. Awanan, kandyakon makita ti gayam ko. Toro, Nagdagsan tiriknak, Conrad. Gumay gayab-gab tiriknak nga gibalas. Kurang pa'y tibala ti paltog. Amang gibos iti biyag dayjay a general. Tirumbang kan kuana. Kat nakaamamas apan nakatay. Toro, santang agsarday amang sapol iti bangkay ni Sir Miguel. Pangwaasin, Conrad. Di mo baliksan anatayan, Miguel. Si bibiyang pa'y tigayam ko. Toro, Iti daytoy ang marikrik na ito. Agdudong mati mapampanunot ko nga ramidan. Dako mo, noon niya ti umunawon rumbang nga ramidan. kaya't ko lang nga ipalagipkan ka, Toro. Anya dayto. Kung naidikanyat ni Sir Miguel, naskan tinatanan, wano pa nagkalma, tapno makapanunod ka na imbang. Mabait na on, Conrad. Apay, Toro. Daranudor ti karayan ti mga ko. Kaya't asawan dito. Asidugtay ti karayan. Ala, ituloy tangarap si Magna, Toro. Nurnuran ta ti karayan. Kumayan. Naglawa. Kan napaggas ti danong ngagpapapa. Saan ang mabalin abal na siwan? Isong agpatinggata na ang dito igit ti karayan, Conrad. Toro, kumita ka iti saan unay nga dayo. Iti balasyo ti karayan. Apay, Adala kay anak asiw iti timba. Kat agtulungan iti surong ti karayan. unngag paiso. Kaya't asawan dito. Adda kalaong, wano basit apurok iti daytoy alugar. Toro, amangan na masipnatan ta dito'y kapakiran. Agsublitan iti lugar tayo. Umaykan, Toro. Toro, maawatak ti kayat mo ang mapasamak. Iso adi ka madanagan. Addaat lang iti sibay mo. Agyaman na, Conrad. Uray anya pa'y ti mapasamak kanyak. Inapatang, maibalas ko tinaramid na iti gayam ko. Manipod si Mang Petanag ka po iti kabakiran a posible anang patayan da ka ni Sir Miguel. Nakaululimag ka. Ulos adi ka makaisang. Awan ti sabali apang panunutak ita. No di ti panagipalas. Insuro nak idi ni Miguel. No kasano ti agaramat iti paltag. Toro, Maaramat ko dagiti insursuro na kanyak. Ipakitak ti pudpudno a kabaulak. No kabaulan dak ti pumatay. Kabaulak mat. Toro. Agsagana ka, Conrad. Inton bigat mat lang. Rugiya kon ti agipalas.
Nana Rosalia, kumusta ni Ma'am Althea? Ay naturaw. Kalayon lata ngagpampanunot. Nagpasiti papaunang naamakan. Sana bali, Nana. Ibalas ko ginaramid day tigayam ka. Diyak mapakawan kinang pataykan ko na. Turaw. Adda pa nagamak ko iti kayat mong aramidan. Amangan no maisag makalaan. General ti makalaban mo. Kan adaw dagiti soldado na. Makaamuditan, Nana. Noon niya ti mapasama kanyak. Basta nakaikudang akon. Turaw. Saan pa'y nga amo ni Nana Maria tinapasamak kini Miguel? Kilang amo na. Kat adda iti ikot ni Don Braulio. Anya. Imbaga kini Nana Amalia, ipanang kamagdag iti buyot ni Don Braulio kini Miguel. Kat iti day di apa nang ibagakan ko na. Sa baling tinadlaw ko at igtignay na. Diyos ko. Anya tinadlaw mo kindi Amalia. Turaw. Nakululimak. Kan agkarkararag, Nana. Panayon pa'y amakitak ngagluluwa. Unay mo't ngaminan, ti kastoy ama paspasa hamak turo. Talaga nariribo ka tilubaong. Ma'am Althea, kumusta kan? Aging gasan pa'y amakita ti bangkay ni Miguel. Sa anak amakay niya. Ma'am, Ada binayadak at tao amang kita iti bangkay ni Miguel. Kat ti asino man ang makakita iti bangkay. Dakkel agong guna ti itet ko. ginapod na, ma'am. Naggapo kami kini Conrad iti alugar. Nagmalmalom kami anagnag na. Ngampulos nga awan tinakita mi abangkay. Diyos ko. Ma'am, adda ko madamagakan ka. Ano dayta? Ton. Nakitam ka di amisma. Di pa nang pataykan kuwana ni General Marasigan. Idi pinaltugan ni General Marasigan ni Miguel. Pinakamatnak ni General Marasigan kadag iti taon. Anya, Nagdarayak. Kadyak amunoan yan tinapasamak ka ni Miguel. Ma'am Althea, iti dayta nga imbagam. Nabiyag tinamnamak as ibibiyag pay ni Miguel. Kinulam at maray kadagos, kalpasan a pinaltugan ni General Marasigan ni Miguel. Kaya't asawan dayta. Saan ang masigurado no natayan tigayom ko, ma'am? Apay atyak na panahon dayta. Diyak nakita ni Miguel no natay nagpaiso. Isuad di tay mapukawan itinamnama, Ma'am Althea. Kandi tay kumapanunutan anatayan ni Miguel. Saan kuma? Amalia, manipod simbang pat ka dito'y balay. Di ka matagtagare. Anya ka dito parikot mo. Marcelina, dayto yan ti pagbutbut nga ama pasamak. Anya nga min dayta. Ibagam ko makanya. Ni Don Braulio. Adda iti ikot na ti anak ko, ani Miguel. Anya. Diyak amuno anya ti panggap na nga aramidan iti anak ko. Taapay akin na magdagiti pasurot na. Kaya't ko asang wenday siya Don Braulio. Ibagakan ko na awaya-wayaan na ti anak ko. Anya. At talaang madi nga aramidan day jay at tao kan ni Miguel. Talaga at jak mapakawan. Agtanang ka kumalaang. Agpanunot ka kumapay sakbay nga aramidam dayta. Marcelina, Tatitawa dakdakamatem. Kat adipon ni Satanas. Amangan no sikat ti maisagmak. No sangbom day jay adon. jak amo.
Noan niya ti rumbang nga aramida. Mabiit man laeng Amalia. Adala kayat ko adamagan kan ka. Anya dayta. Anya ti makagapo. Taapay akin ang magdagiti pasurot ni Don Braulio ni Miguel. Jakam mo. Nila ang turo tinangibaga kanya iti amin. Amalia, di ka kumaagdarasudos. Di mo ammo ti mapaspasamak. Amangan no ada sa bali a rason no apay akin ang magdagiti buyot ni Don Braulio ni Miguel. Pangaasim, tadi ka kumaagdarasudos. Taamangan no maisagmak kalaan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa anak ang uma amang kitkita itiladangwan na. Kasladyak amo ti agbyag no awan ti gayong ko. Apay kastoy ti biyag. Hindi si bibiyag pay ni Miguel. Tsak sapunan. Ngam itatawanan. Sapul-sapulakon. Marik na ti kinapatag na kanya kas nasingad agayong ko. Diyos ko! Siyak lakuman tinatay! Saan kat atigayam ko ni Miguel? Siyak lakuman! Turo! Sino tinatay? Nana Amalia, Ibagam kanya no asino tinatay. kuana na. Jay, Diyos ko. Tumpong nga tanga ibaga kon kinina na Amalia na tayo ni Miguel. Turo! Apay adinak sumbatan. Kuana na. Pinatay ni Miguel dagiti buyok ni Don Braulio. Nakalibasan ni Miguel manipod iti ikot ni Don Braulio. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Una na. Naibagak idi kada kayo. Akin magdagiti buyot ni Don Braulio ni Miguel. Ang ito, nakalibasan ti gayam ko. No nakalibas ti anak ko. Apay nga ron asaan pa'y anagawid dito'y kundo. Siguro, dapay sa bali anapanan na. Uuwan, kasta ngagpaiso, Nana Amalia. Kasta timbagam ka ni Nana Amalia. Toro? Uwan Conrad, agduduman ti mapampanunod ko. Iso ano ibagak ti kastikan ko na. Sa bagay. Iti dayta na ibagam ka ni Nana Amalia. Mapunas tinakaro pa nagdandanag na ka ni Sir Miguel. Uwan Conrad, imbagak ang nakalibasan ni Miguel. Manipod iti ikot ni Don Braulio. At kas makitak iti lang na. Si Mayatan. Toro? Pasig nga inuulbudan ti bagbagak kini Nana Amalia. Nudaduma. Saan nga agsusurot dagiti bagbagak? Toro. Aging ka kaano nga ilimad mo ti amin ka ni Nana Amalia? Althea, iha? Aging ka kaditakat malmalday kalata? Nga po itinapasama ka na kayo ken ni Miguel? Nina. Jak malipatan ti inaramid kanyak ni General Marasikan. Kastamatan ka ni Miguel. Iha, di mon panunutan tinapasama ka na kayo ken ni Miguel. Sabay sa, driver mo lang ni Miguel. Saan lang nga driver ti pangibilbilang ka ni Miguel ninong. No dikat nalablabos pa ngam iti gayam. Anya? Nasingpat kanyak ni Miguel. Ngam no apay nga inulpitan. Kan pinatay day chay a general. Iha. Sigun ken ni General Marasigan. Dakal, tinagbasulan kan kuana dayjay a Miguel. Isu akayat na apatayan. Anda kastaba nag-anadakamat kanyak ni Miguel.
Ngam saan pa'y analawag kanyak yam. Iha, Naamwak pa'y adinukot yo ni Miguel. anya, Apay. Anya tibasol kada kayo ni Miguel. Taki na magdulatan. kwa, impagarup ko, nga iso tinang tukot kan ka, iha. Pulos asaan ang maaramid day ta kanyak ni Miguel. Natanok kan mapagtalkan a lalaki ni Miguel. Anya, Apay, Nino. Apay nga aramidin yung kanyak ti kastoy. Pasakitan dak. Anya tinagbasolak kada kayo. Anya! Dili, nakita ni Mamalteya itay alimabas iti pasilyo ti mansyon. Limlim tagmat dagiti matana. Kasla nagsangit. Manal ka talaga, Jaime. Limtag nga ro dagiti matana, di ka awatan na nagsangit. Kasla, kunang pailaan? Ay, kasi mat da di awaw sikse, my friend. Apay mat anay bagam ti kasta, aber? Siyempre, nagsangit, isuan nakakase. Nasakit siguro ti mata na nagsangit. Jaime, at dayta ka manan ako na. Saan manan nga agsusurot dagiti bagbagam kanya? Anya saan niyang susurot? Awan nga mintis sense of humor ba? Iso di ka makawawahat, my friend. Anya sense of humor manan nga ibagbagam? Dili, mabitlay. Itam ni Don Braulio iti ruangan ti mansyon. Apay ngay, nakaigamot iti paltog. Sino nga iti paltugan na? Ken, madlaw makapungpung toot bili. Dakes da ito yan, Jaime. Apay, Amangan no basta pumaltuglatan iti tao ni Don Braulio. Madlaw anapudot ti ulo na. Ang mga no, darang sanda nagkinawatan, kiniwaw sikse. Iso kasta tilangan ni Don Braulio. Pili! Ay, tudas. Panakan ni Don Braulio, my friend. Anya nga tati baga na kanya. Mapangkan. Paspasam. Apay ka di, boss. Ada ka di ibagayo kanyak? Saan ka nga inayabang ditoy? Nuawan ti ibagagkan ka, laglag. Boss, Lumar tayo kada Jaime. Itamat lang. sa dinuti pa panan tayo, boss. Iti aglawlaw ti headquarters dagiti soldado. Anya? Agpaliw tayo. Keta pa man na makitak dayjay a general, pataya. Kunakman, nung mapantayon paliw, iti aglawlaw ti headquarters, my friend. Isumot ti kinunan ni Don Braulio itay kanyak. Mas dawak nga rod. Tagilat-latan anapanunot dayta ni Don Braulio. Ay, dili. Delikado, ti pampanunutan ni Don Braulio mapasamak. Agasam, mapantayo iti headquarters ti soldado. Talo tayo lang. Anya nga iti bawal tayo kadagiti soldado. Pasurot ni General. Diyak mo. No apay anak panunot dayta ni Don Braulio. Nalabet, agapulang dayta iti, pungtot na iti dayja General. Isuan na panunot na timapan ni Jaglawlaw ti headquarters. Tapno patayin na dayjay. Itay tapay dito yung kotse. Gamsaan mo tat arum-rumor manipod iti mansyon ni Don Braulio. Pinasayat, my friend. Yung kadamagay, no matuloy tayo wanusan. Yakmat kayo tayo gururay. Matagtikanak lang. Napaaot ti panagsari tayo itay kini Don Braulio, ma'am. Wala na. Imbagak ti amin na sakit tinakam ko kanyaman. Ngam kaslawan ang yaman kan kuha natin ang pasama kanya. Manipod iti ikot ni General Marasigan.
Ma'am, Jak maawatan ti ugali ni Nino. Jak maawatan. apay ka day, ma'am. Anya tinagsalitaan nyo, itay. Ti panangkang magtakanimit. Impagar. Ani Miguel, tinangtukot ka niya. Anya? Pinarparigat na ni Miguel. Kaya't naapagpudnuan no ni Miguel at talaga tinangtukot ka niya. Diyos ko. Ni matla ang Ninong Braulio tinangibaga kanyak iti dayta. Ay, Ma'am Altea. Adda pa'y ibagakan ka. Anya dayta, nana. Saan nga amo ni Don Braulio? Tipod na o akinatao ni Miguel. Nana, say. Tano ko maamo na. Saan na ko maasinaktan tibukod na nga anak? Nana, say. Ngamawanan ti serpi pa'y ti amin. Gaputan na tayo ni Miguel. Diya'y pinarparigat na. Kat naggapo iti dara kan lasag na. Kumusta, Ma'am Altea? Nasarakan da ka di bangkay ni Miguel. Sigun ka dagiti imbaw ko. Awan, Tora. Sinawar dati ka bakil. Ngam awan apulos tinakita da. Ma'am Altea. Apay, Tora. Anya ti kaya't asawan ti panagsinnaay mo itinaon. No saan daan nasarakan ti bangkay ni Miguel? Saan nga tanging kali ni General Marasigan ti bangkay na? Anya. Agduduma dagiti mapampanunot ko ang posibleng inaramid nakin ni Miguel. Saan ang makaturturog, ma'am? Tora. Ngam di ka madanagan. Aging ga si Bibiyaga. Sakto ti mang salaknib kan ka. Ay. Napatag ka kanyak, Ma'am Altea. Noamom na ko matiriknak, idi awan ka makita. Nang runa idi adda ka ikot dayja ag General Marasigan. Kaya't ka sa lakniban, ngam laplap dan naklaong ni Miguel. Tora. Diyak kayatin ang maulit pa'y tinapasamakan ka, ma'am. Sakbay nga dagaramid iti dakas kan ka. Agdalan da pa'y nga umuna, itirabaw tibang kay ko. Ibagakan ka diyang pweso, Conrad. Anya dayta, Toro. Agayatak kin ni Ma'am Altea. Iswasi ka. Imun pakibiyangan tay ayatak ababaya. Tadakas ka kanya. Anya ka din dayta nga ibagbagam kanyak. Apay ko mapakibiyangak ni Ma'am Altea. Ibagbagak lang kan ka tapno amom. Itatawanan tigayam ko. Siya kun timang protektar iti babae nga ayatak iti kastonay. Sika talaga, Toro. Sa anak nga gangangaw. Awanan tiya sino man amang dangran iti babae nga ayatak. Awan apulos. Paglawan ka iti panagbaligim anang patay iti Dayjay Miguel. General. Nagpatingga metlangan tayo at tao. Kinunagmatan anasigsiglatak ngem itliso. Kanya nga ro di tati planon, General. Kas iti sigot. Kalpasan ti panagretiro. Tumapuga iti politika. Awanen ti siit iti kanwat ko, Mayor. Nawayak nga garahamid iti kayat ko. Kasamang Don Braulio. Sige biyak pa lang tawanan pain na lakay. Saan na ta? Nagbalin ato bang Dayjay kan ka, General. Nasken nga isaganati amin. Sana basta mapapatay at adya alakay. Malaksid ang nagaduti buyot na. Nasiripay ti awanan bayin.
Kung gayam general. Sa dino ti ayam ti bangkay dayjay Amigel. Imbeleng dagiti basurot ko itinalawa akarayan. Nalabitan na yan din iti adayo a lugar. Kaputa na pegas ti danom ti karayan. Ti manpay Amigel. Mayor, sana naday tati pagsalitaan ta dito'y restaurant. No di ken, ti tatapog ko iti politika, iti masungad a panagpipili. Okay, General. Aramatan ta ti kwarta tapno nalaklaka ti panangabak mo. Gatangan ta ti botos na ti tao. Namnamaet ti suportam kanya, Mayor. Kat di ka madanagan, tasak to ti makaamuken ka, kalpasan ti panangabak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ang tiyak ni Congressman Marasigan! Ang tiyak ni Mayor Carrillo! Kitaan. Magaduti tao at maray iti panagkampanya kayo. Congressman pa yan ti awag dakan ka. When Mayor, ket maragsa ka na ka makakita iti kinaadu dagiti tao. Ito papagayang ken kakabsat ko ito! Yawat kong ti mikropono iti Congressman tayo! Awan sa bali! Nudi! Ni Congressman Manolo Marasigan! Naimbag nga oras yo amin kakabsat. Pero, Congressman! Kakabsat, kunat, takabsat, tibang ibilbilangak kada kayo amin. Kaya't asawan da ita. Nalakadak lang nga sitgan, no adda parikutyo, wano arunga inyo. Silulukat akanayon tiri daw ko, para kada kayo. Awan, ti maisal salumina kanya. Agpapada kayo at tulungan. Awanan ti sabalipay, amang tulong kada kayo, iti panahon tirigat. No di lang siya akapsatyo. Tandaanan nyo tinagan, Manolo Marasigan. Si dadaan, amang ipay iti anyaman, akit daw yo. Bagi di kakabsat tayo, amarigrigat, nasken, amaipayan da iti ummo, apagbiagan, ken maipayan, dagiti anak da, iti scholarship program, nga ited, ti lokal a gobyerno. Ket no siya ti mapagasatan kakabsat, Romang ay, ti Biagyo. Romang ay! Boss! Kagado ti tawa ti maray ti panagkampanya dan Mayor Carrion. Kan General Marasigan iti Centro Tili. Nagbiti pa naglabas niya daw. Kaslakaan lang iti bagbaga kanyak ni General Marasigan. Ti tatapog na iti politika. Kaya't na iti asuportarak ti panagtaray na. Ngam kilata nagpaliw ti amin. Kabusor ko itam dayjay a general. Boss, anya ti aramidan tayo ita. Rehibukan tayo ti panagkampanyag. Sa narumbang nga iso ti mga bakinton madanon ti panagpipili. Adalo nyo na imbag no sa dino a lugar ti pagkamkampanyan. Kat, no makaala kayo itinapintas ang undaway, pili. Amo yun ti aramidan. Buen boss.
Una yan. Kasla na amo ang karnero tilangan ni General Marasigan. Ang makial alamano kadag iti tao alakay stampay iti igit ti kalsada. Tuwan nga rod, boss. Asit gagman tiyawaran pain a general. Anya? Asit ganyo ni General Marasigan, boss. Wan, kasarita tiyawaran pain. Ngayon, boss, kabusor tayo ti General. Samaysa, nagado dagiti buyot na iti aglawlaw. Manar ka talaga niya, Billy. Madama ti panagkampanya ni General Marasigan kadagay ti tattao. Iso asahan ang makaparnuay iti riribo. Ha? Agpanunod ka mamata na yung pagbili. Madadalag ni General Marasigan kadagay ti tattao. No agaramid iti kalokuan iti yasidag ko kankwana. Ala, dito ka lang. Tasit ka, tiyawanan pa eh. General, kumusta ka? Don Braulio? Anya ti araramidam ditoy. Anya klase tayo ta sa lunsod, General. Siyempre, umayak na't makialamanukan ka. Awanti oras ko ang makisarita ken ka, Don Braulio. Iso ang pumanaw ka. Nagpastos ka? Kakabsa! Ibotos yun ni Manolo Marasigan. Nasingpat tayo tayo tao. Managtulong ken nalakalasit gan. Di kayo tumapay ken kuana. Gapo tati itulong nanto kada kayo. Ket ang gapo, iti iligaw nga ramid na. Aniya. Bilibak iti narami joy tayo ka ni General Marasigan, boss. Kung naklakit din, no tulungam iti panagkampanya na. Ngam saan magayam? Tadadaulam lang ka nagiti tao. Kinunakmetan kang kapili. Asaan ang makaaramid iti kalukuan tayo jay a general. Nang runa, iti sango ti ado at tao. Tamadadaan lang ti imahin na. Boss, sa dino pa iti papanan tayo ita? Iti balay ni Mr. Mamaspas. Napatag ti pagsarita. Ti Diyos kaya taong grasa. Kaya atlatan na bimalasiw iti kalsada. Bumabak, boss. Paltugak man day tataong grasa. Kinita pa iti nasakit. Sanan, Billy. Sayang lang ti oras na itinay tatong. Ala, pagandaran mo't lang ti kotse kat pumanaw. Anya, ang rasalan, wano dungrit, yung kakatutupanan. Ay, may saka matabagtit, Billy. Anyat kinunam, Jaime? Agpada kayo na tadal ti ulo na. Yung kakatutupanan di taong grasa. Anya na iti basol na kan ka. Dingrot pa nagkit-kita na kanyak anasakit. Nagrabaw rason na ito, Billy. Apay, nasugat ka iti panangkita na kan ka. Kaya bagbaga mataong grasa. Tapay nga baga manasakit. Baribar man ang dagiti bagbagam. Inatalak la ko man da di abagtit. Sapay jak kayat ti makita iti nasakit. Kas lamang urkursunada. Sikat ti bagtit, Billy. Taong grasa. Mawursunada. Anay ko. Anay. Ay, nagsakit tila pa yung kasi nipat mo. Naplanak. Ngayon mo, Jaime. Saan ba? Kayat mo ti masipat, ha? Kanya nga minti pagamaya, my friend. Ipagamlaan, tadunga ka. Talaga atoso ni Don Braulio. Apay manay. Agasam. Iti sangwanan a mismo dagiti nagadu at tao. Kabayatan ti panagkamkampanya ni General Marasigan. Dinadal ni Don Braulio ti imahe na kadagiti tattao. Anya? Ay talaga, inaramid na. Ang bilib ka, Andile.
Kabalak mo nga ramitan day ta, ano kayat ko? Anya? Naita nga men, tirigat na kan kabili. Nalabas lao na, iti pa nagtalak mo iti kabanglan ni Don Braulio. Ah, Ituan bay. Kunyayang bili. Anta kayang ti bagakan ka. anya dayta? Sapsapulan na ka ni Don Agosto, ichay da na hideout. Anya? Papan kay tamot lang, ichay da na hideout. Napatag ka no ti bagana. Sige. Total lawan mo tiaramida kita. Tinasayat. Kaduan na, tamapantadwa. Jak magustuhan. Tinaramid kanyak dayja Don Braulio. Iti sangwanan amis mo dagiti tattao. Relax, amigo. Wah, Di mo dadalan ti aldaw mo. Oray pa niya ti panang dadalkan ka dayjay adon Braulio. No talaga asikati kayat dagiti tattao nga ibutos. Awan ti maramidan ti panang padakas ken ka dayjay laglag alakay. sabagay. Husto ka, Mayor. Mariknak akayat dagiti tattao. Kendakkel tinaitulong dagiti kwarta. Alimed, ngait ited ko kadakwada. General, dua ti kabalubal mo iti kina-congressman. Dagijay ti lapad iti panagkampanyam. Sana parikot dayta, Mayor. Amumet nga iti politika. Nasken tinananay asirip. Tapno laeng agbalegi ka. Ket no mariknak anapigpig sa dagiti kabalubal ko. Nasken laeng amapukaw da dito'y rapaw tinaga. Dayta ti kayat ko amanggan, amigo. Aramidem ti rumbang, ta si dada anak at tumulong kan. Kumusta, Nana Amalia? Nakasaritam ka din ni Nana Remy? Wen, siya kung timang sublat iti panawan na apwesto na itinatnata. Nasayaat nga rod no kasta, Nana. Inakasarita ni Marcelina. Tadwa kami nga aglako itinatnatang ijay merkado iti dayto nga ili. Kaduan kayo na mapan ijay lugar da, Nana. Wen maturo. Nala, agrubwat tangarudan. Tamapanta ijay balay ni Marcelina. Adod agiti mulak anak nateng amabalinta nga ilako, Amalia. Oh, nasayaat nga rod no kasta. Imbag man ta nakaala ka adagos iti pwesto iti dayjay nga ili. Kabagyan ngamin ni Conrad ni Remy. Masadot ka nun nga aglako. Iso akayat nan nga ipasublat iti sabali. Nya kasta aya. Wen, kat nakasaritak meten, maipapan iti abang ti pwesto. Uray no awan ti maipauna abayad, mabalin talatan ti mangrugi. Wendo, mangi-display kadagiti natnateng alako ta. No kasta? Aglako man ni Nana Amalia, Toro. Wen, ma'am. Ngamsaanan nga ikan. No di kat pasig anat natang. Nasayaat nga rod no kasta. Makatulong nga kain ko, ana. Malagip ko gaya, ma'am. Anya dayta? Asino nga itagidil-deliver kan ka itikan di restaurant mo? Diyay matlaang nang sublat iti pwesto ni Nana Amalia. Ni Julian. Kasta ka di. Nasingpat. Kanaanos ni Julian nga umay mangi-deliver kadagiti ikan nga order ko. Pudno day ta, ma'am. Mapanak ita iti restaurant. Kadwaan na. No problem, ma'am. Sige, mapantang aro dun. Ag-order ka lang, iti kayat mo akan. Amo ka mabisin ka. Di nakapakadanagan, Ma'am Althea. Nagsugak pa lang. Sigurado ka? Yes, sigurado. Ala, panawan ka pa'y nga rod na mapanak iti opisina iti restaurant. Sige lang, ma'am. Sumagmamano lang ang bulan tinapalabas. Naganay din manan ni Ma'am Althea.
Ngam itilikodan dayta. Amo ang sakit pa'y nakankuha na tinapasamak iti kayong ko. Maguray ka. Itay pa'y magsubli-subli di dungrit at tao iti abay ti kotse ni Ma'am Altea. Dayjay manan. Pumalasiwan iti kalsada. Abay di makan po. Makitam ka di dungrit at tao iti abay ti kotse Ma'am. Wan, abay ka di. Itay pa'y magsubli-subli day ta at dungrit iti abay ti kotse. Masyanakan ko na. Kaya't kung ikan iti kanin na. Sana parikot ti makan. Mapan kay di kusina ti restaurant. Kasi ka na mismo ti mangala iti kanin day ta tao. Sige ma'am. Masyanak namin at talaga. Madlaw ang mabisbisin. Oh, kita ang. Pumpunasan na pa'y ti sarni ti kotse babangan ti imot na alupon. Wala nga rod ma'am. Ala, mapan ka nga rodan iti kusina ti restaurant. Mangala kalaktan iti makan ijay. Sige ma'am. Katagya mo na. O siduga kon iti ayan na. O dati imot ko ang makan para iti day ka tao. Nagatidog tibok nga. Kan barbasan. Malaksid ang nagtungrit. Nagadupay ti pisang. Unubot-pot tinangisit abado na. Alaytan. Kapsat. Awatam to'y makan ng imot ko. Mabit lang! Mabit lang, Kapsat! Ikan kay ti kanam! Kapsat! Wah, timanawan. Di na kun ingkas kaso. Aguray ka. Kasla. Wan, kaingingas ni Miguel. Diyos ko. Uray ti dungrit at tao. Ipagarok kon ani Miguel. Wan, kaingingas na talaga. Imposible mat ani Miguel day di adungrit. Imposible. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak man no inig kami ti makan ti dungrit a lalaki. Kalaat apin manaw, ma'am. Pinukawak hindi na kung ingkas-kaso. Ay, sayang mati makan ang binangkot mo. Ayawit mo laangan. Saan, ma'am? Sa pulak day di adungrit. Anya? Tsak na panunot itay asurutan itinapanan na. Gaputa, mining-mingmingak latan. Apay. Ma'am Altea, jay dungrit a lalaki. Kaingingas ni Miguel. Uy, ma'am, talaga kaingingas na. No saan adungrit kan atidug tibok na. Kan barbasan, ipagarup mo ani Miguel. Ma'am Altea, mabayag ka kadipay dito restaurant. Dapat tinapatag nga aramida dito restaurant. Sige nga rin, ma'am, apag iso. Rumuwarak, kat sa pulag day di adungrit. Kaya ko ang makasarita. Nasawar kon ti sentro ti ili. Ngamdya kon nakita di dungrit a lalaki. Kinasaritak la kumaytayan. Nang kalat mat ngamin apin manaw. Saan ang mapunas iti-isip ko day di at tao? Dagiti mata na. Kaslamat lang dagiti mata ni Miguel. Una yan. Kailiw kong tigayam ko. Agsubliakit din iti restaurant ni Ma'am Altea. Ang mga nuur-urayan na kon.
panunod. Iti ka pa yan nakaululima. Ma'am Althea, saan ang mapunas iti isip ko di dungrit alalaki? Ulitak nga ibaga. Imposible ani Miguel dayjay atong rin. Kinasarita na kakuman itay masidag ka. Kaingingas lang ni Miguel dayjay atong rin. Saan kat ani Miguel dayjay? Ma'am Althea, kailiw ko nga minan tigayam ko. Agmaysan atawan aditay nakita. Uray tibang kay nalakuma. Toro, Talaga nga ayop dayjay at General Marasigan. Sa dino nga ta pinangipananda iti bangkay ni Miguel. Sa dino nga ta. Nagsapakan ang nagring na naman niya. Wen, Toro. Itangaal daw, ti damo mingagla ko itinatnatag ka ni Marcelina. Iso asapaan mi. Nagasta, agsarak kayo kay ni Nana Marcelina ijay tsindaan, Nana. Wen, nagtulagan mi daytan, Toro. Mala, agar mo sarkan, tarumwarak matan. Kat, da kayo ngay, Nana. Nangan kayon? Nalpasan. Nakaturog ka pa'y ngamin itay. Iso nga imo na aklatan ang agarmosar. O sige, panawan kan, Turo. Sige, Nana. Malagip ko idaglakla ko kami pailang itikan. Kastoy matlang oras ti panagring. Wano iruruar ni Nana Amalia. Tinasayat. Agar mo sarak matan. Toro, Oh, kumusta ti panagpaliiw mo iti panagkampanya dayjay General? nagado dagiti tao iti aglawlaw na. Tas tamot din dagiti bodyguard na. Sana bali, addan tupay sa bali agundaway a panagpaliiw tayo. Iti kanito ang makakita iti napintas at tiyempo. Paltogak adagos dayjay General. Di ka madanagan, Toro. Imbaon ko ti may sa kadagiti gagayam ko. Nagpaliw iti tunggal garaw ni General Marasigan. Anya, Mapagtal ka ni Domi. Nakadkaduak mutlaan dayjay ang para siya. Saan nga amin agundaway? Kat masiputak dagiti garaw ni General Marasigan. nasayat nga rod na kasta, Conrad. Anya nga ro ti plano nga ramidan ita, Toro. Kanayon nga isaganak taramidak nga dang. Tapno maibales ko tinaramid da iti gayam ko. Agtali na udak latta dito'y sentro ti ili. Nuday tati kayat mo. Kaduan ka pa'y dito'y sentro ti ili. Agyaman ak, Conrad. Agyaman ak, iti tulong. Makitang kadidag iti doa pasurot ni General Marasigan. Anak katakder iti abay ti poste. Uwan, Toro. Kasla daw urayan da. Sige, isuot mo ti helmet mo. Ket pagandaram adagos ti motorsiklam. Apaman ang makabatog takadag iti doa. Tugak adagos ida. Mabidlan, Toro. Apay, Nasiputang ka di jay lalaki ang nagtakter iti saan unay nga adayo kadakwada. ha? Dayay. Naginayat nga tong kadagiti dua lalaki. Yak unay mailang sintiro pa na. Kaputan agatidug matibok na. Kanrabi ipay. Hinaltugan na dagiti doa lalaki ang pasurat ni General Marasigan. Pinanawin pinagpalto. Kat nagsimpi ang nagnangay madayo, Toro. Umanaw tan iti dayto alugar, Conrad. Kartingang apandaran ti motorsiklo. Asino ka nga umawawag? Apay di ka agsaw? Oh, punyata. Namitlo nga imawag kanyan. Ngam di namit kaya ti agsaw. Asino nga taday jay? Lukatamlatan ti ridaw. General,
Mayor, si Kamot Gayam. Napudot sa akin diti ulon. Wen, Mayor. Namitlo ngay mawag, ti caller. Ngempulos adi namat kaya ti agsawo. Amigo, napatag ti ibagakan ka. Iso nga dag ita dito'y balay mo. Anya ti ibagam. Nasaya at adamag ken dakes adamag ti ibagak. Aniya. Ti nasaya at adamag ti umuna nga ibagak. Siguradon ti panangabak ta iti umay nga eleksyon. Sigunday ta iti survey. Kang rumaan ti amin, adu dagiti mamati kadata abutante. Siyak tumutlang ti mangabak kas mayor. Kan sikan tumutan ti sumublat nga agtakam iti distrito kas kongresman. Nasayat nga rodno kasta, Mayor. Maragsa kanak, iti dayta na ibagam. Ops, ti kagkatawa general. Jakpay na ibaga, ti dakas adamagan ka. Anya nga mindayta, Mayor. Di rabi eh. Ada ng paltog kadagiti dua abuyot mo. Aniya. Saan ka di kadagiti dua taom ti binaon mo nga agbayan kadagiti opisyal ti barangay tapno suportaran dati kandidatur. Wen, Mayor. Mapagtal ka na taok dagiti duha. Anya tinapasama. Sigon kadagiti informante. Kabayatan ti panagururay dagiti taom iti abay ti poste iti atelatan pimaltog kadakwada. Aniya. Sigun pa'y kadagiti pulis ang nag-imbestiga iti krimen. Saan apan nag-hold up ti gandat tinangpaltog kadakwada. Ha. Kapo, tasana nagaraw ti kwarta nga imat dagiti buyot mo. Punyeta. Apay nga itala nga mamuak na ita. Kinapudno na general. Imat konti kwarta nga igam dagiti buyot mo anapapatay idi rabi. Kasta. Agtamod launay kanyak dagiti pulis ang nag-imbestigar. Agraman ti hepe. Iso nga dayta kanyak ti kwarta. Adto'y ti basit abag ang naglaon di ti kwarta. Awan surok, awan kurang. Agyaman na kiti dito nga inaramid mo, Mayor. Kasta kadilatan, general. Agyaman kakadilatan kanyak. Anya ti kayat mo asawahan. General, saan ka basta-basta umalatiw dito'y balay mo? No awan, tinapatag agagarakan ka. Anya nga min ti gagaram kanya. Ibagam. Parang may pahay ko. Doon nga ka na imbag, general. Ilawlawag ko kan ka. Di kaya ko amabasa. Agyaman na ka na kayo, amigo, ken amigas. Ti baligi, ket baligi human. Mangnamnama kayo kanya. Ala, adu tinay-sagana makan. Agbusog ken nanamin tayo ti baligi, kas congressman, iti da ito a distrito, ti probinsya. Kablawan ka, Congressman Marasigan. Si Kamot Gayam, Mayor. Kablawan kamad, gaputa si Kamot lang tinangabak ang Mayor. Iti ili tayo. Doble a selebrasyon. Ti mapaspasama kita, Congressman. Nagadun at tao ti dimaray iti victory party. Wen nga ron. Kaslakaano lang, iti pa nagkakambanya. Ita, siya akong tinangabak a congressman. Congressman Marasigan, di mo liplipatan ti saritaan. Umay ka iti unod ti kotsek, taday pakita ka. Anya klase at droga dagitoy. Congressman,
makabarbaro a klase ti droga na ito. No idilig iti siya mo. Nangat nga to, ano, napigpig sa tipikto na kadagiti tao nga garamat. Kasta? Doble ti presyo na ito no idilig iti siya mo. Kayat ko. Siyak lang ti paggapan dagitoy a klase ti droga. Andi? Diyak ipagbagati kinasya sino ti mangmangten. Tinapatag. Maila ko dagitoy a droga iti nangina a presyo. Mayor? Congressman, dakil a kwarta ti agur-uray kada tayo no tulungan na nga gilako kadagiti droga. Para matamitan ti bilag mo kas mamanday lintag. Kunamlan na sino ang nangabag tayo dyan, Congressman Marasina. Agasem, nakita kita iti Kapitolyo. Akasarsaritan na tinangabag metlag ang gobernador. Boss, saan kanya tinangabak a gobernador ti sinuportaran tayo iti napalabas nga eleksyon? Well, kakarte may tulong kanyak tinangabag ang gobernador. Nang runa kadagiti negosyo. Kung gayang boss, ada sayong gusang nga adda may warwaras a paru a droga diti probinsya. Amok na itaan, Billy. Isungaro na kimapsot ti kolekson tayo kadagiti shabu iti napalabas nga daw. Gapo, iti kaparparwa droga. Boss, nagbalin a transshipment point ti droga dito a probinsya. Gapo kada tayo. Iso pa nagkuna. Nalaga tayo lang nga doktalan, no sino dagiti agiwarwaras kadagiti paru a droga. Husto ka. Billy, at day paramit ko ka. Anya na ita, boss. Ang pamarangka bayan na kadagiti paru a droga. Iti kasta, mamuan tayo nga sino dagiti pusya. Mayat day ta na panunot mo, boss. Kat kalpasan na mayaw at ti pusher dagiti kaparbaro at droga. Kamaganyo. Iwalang yo ti bangkay na. Wen, boss. Bili na ka na yung bagdagiti tao tayo. Tapno may saganaan mi ti amin. Good. Hala, Billy. Iparpartak mo ba iti panagmaneho? Kaya't ko na makadano na dago si Jerry Swag. Wen, boss. Kaya't kumuta na makita tinaaramid a resort iti away. Sino na ito nagbalangan iti kalsada? Nagdungrit ang lalaki. Boss, anya ti aramidak iti dahi ti abatit. Pagandar mo't lang ti kotse kat dong param. Sige, boss. Ada paltog ti bagtit. Boss, Kartigan ti rumor dito kotse, Billy! wen, boss. Daydayo tiyawanan pa yun. Nakalisya tayo, boss. Nasiglap ti awanan pa in. Awan din nasiglan kanyang, Billy. Umay ka! Aginayang tanga umasidag iti kapuso. Itidakkel apon ti kayo tinagtawdan ti kanalbo. Boss, sana bagtit ti karangrangan ta. Ammo na ter aramidon na. Umakarta iti paglimlimangan, Billy. Saan taan na talagad dito'y? Umay ka! Tumblao niya! Titakir ko. Italang ang mapasama kanyak ti kastoy. Italang! Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Billy! Anya tinapasama ka na kayo kini Don Braulio. Apa, ingat na doktor di Timansyan. Nadamgisan ti takyag ni Don Braulio. Anya? Kilat nga da nagbalangan. Kan pinaltugan na kami di lalaki at dungrit. Idi agturong kami kuman iti resort. Dungret, lalaki, kunam. Wen Jaime, impagarop mi abagtit. Wano agmao yung ginagbalangan. Nga madamot gayang paltog ti loko. Tayong pagtasa na napuruan ni Don Braulio. Natay kumaitan. Wen nga rin. Ipagsida. Kilat mo't lang nga nagpukaw di kabusor mi. Anya? Saan nga tangal niya di nakaramit siya, Billy? Ay, nagsakit. Agtapis ka man, Billy. Ibagan ka tinal alya di nakarangat mi ka ni Don Braulio. Laglag.
Rimuaran jay doktor, manipod iti silad ni Don Braulio Bili. Ala, umay ka. Sabton pati doktor. Ma'am, nakapanawon di doktor. Anangagas iti sugat ni Don Braulio. Apay, nana. Anya tinapasama ka ni Ninong. Sigun itinangag ko itay kadabili kan Jaime. Napaltugan ni Ninong Mau. Anya? Adda ka no nakarangat da adungrit a tao, ma'am. Adda nakarangat da atong rit at tao. Day tamot tinaipalapayag kanyak, ma'am. Adda akla ang itisan unay nga adayo kadabili kan Jaime itay agsarsarita da. Kuna idi kanyak ni Toro. Akaruprupa ni Miguel di nakita na atong rit at tao. Saan nga taan ni Miguel di nakarangat da Ninong Braulio? Ma'am Althea, napauli magkamutang. Anya ti pampanunutang. Nana, si Bibiag ni Miguel. Anya? Marikriknak si Bibiag. Ma'am Althea, Awagak ni Toro. Sa pulan ni Jidongrit ang lalaki. ma'am, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Saan ka maawatan? Kasano kuma si bibiyag ni Miguel? Kan anya ti pakainaigan di dungrit a tao nga ibagdagam. Ma'am Althea, sigurado ka kadi itiday tangay pagbagam. Tsaka mo, nga mapayakas tayo matetirik-nak. No pagsiselpok ti amin. Ni Miguel J. Dongrit ang nakarangat da Ninong Braulio kan Billy. Anya? Saan ka din nga imbagam kanyak akarupropa ni Miguel J. nakitam adongrit? Uwan, ma'am. Talaga akarup-rupan ni Miguel dyan na dungrit ang lalaki. Kinapudlo na. Sinapsapol ko da yata. Tiyak maawatan itan ti marikrik-nak. Nabiyag tinamnamak. Kasi bibiyag ni Miguel. Nana Amalia, kumusta ti panaglako yung itinatang itityandan? Manmano pala ang tisuki mi. Tanabiit kami pala ang naglako. Sana ba ni Nana? Umaduntumat lang ang tisuki yo. Uray puutin nyo ti kulak. Sapay la ko Toro. Imbagbagak ka ni Marcelina nga umay dito'y kondo. Tadituyan nga umyan ita arabi eh. Ang nagpilit matlata nga agawid ijabalay na. Nalabit ang mabain lang ang umay. Huwag siguro. Aywan gayam. Saan pa'y lakadi nga imawag? Wano nag-text kan ka ni Miguel? Ay, wala na. Kasano nga tati pa nang ipakak iti amin? Turo, pagdamdamagan ka. Kumustan ni Miguel kunak? Adda ka din awag na kan ka? Ay, kuwana na. Uwan. Inawagan akon. Kasta nga paiso na Amalia. Kat, anyat imbaganakan ka. Agawid ka din dito kondo? Saan ka nupay na? Adda ka nupay napatag nga aramidin na iti lugar anapanan na. Una yan dayjay nga anak ko. Manipod idinagikat ka soldado. Saanin ang matatao? Kanayon arungwar. Nana, Amom Toro. Kanayon ti panagkararag ko. Idi imbagam nga adda iti ikot ni Don Braulio ni Miguel. Saan arumbengag kita dakan ni Miguel nga anak ko? anya ti kayat masawan Nana Amalia. Apay asaan arumbang nga agkita da Don Braulio kan Miguel. Basta. Saan arumbang ang makita ni Don Braulio ti anak ko? Papay kaya. Kasano nga tanga ibagakin ni Nana Amalia tipod no anapasamak kin ni Miguel.
Sanyag na nayon ang mailibak din ang pasamak ka ni Miguel. Anya tima ko na, ma'am. Ibagak nga tan tinapasamak kin ni Miguel. Tsaka mo. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak ka ni Nana Amalia. Numamuan na ti kinapot no. Ma'am Althea, adaman damagakan ka? Anya dayta. Kasano no siyak ti mapukaw, wan namatay. Sa pulon nakadimot, Anya ka di ang klase ang saludsod dayta, Toro. Apay kumamat ang mapukaw ka. nukas pangarigan lang ang data, ma'am. Ang uray anya ti mapaspasamak. Ika gumaak tiyagbyang gapukan ka. Anya? Nukas ano ti panangipatagkan ka ni Miguel kas may salayang. Nakarkaro pa'y kanyak. Toro, anya ka din dagita nga ibagbagam. Ma'am, saan nga amo ti biyag? Kasarsarita nak ita. Ngam inton sumaruno nga oras, wano aldaw. Kat may saakton analamis abang kay. Anya? Toro, jak kayat dagita nga ibagbagam. Simrak ni Congressman Marasigan iti pasdak. Nagbati mat itirwara dagiti tanlo apasurot na. Tinasayat, agpasimple ak nga umasidag kadagiti buyot na. Kat paltugak idadagos. Sana bali, ang dalang iti saan unay nga adayon ni Conrad. Apaman amapaltugak dagiti tanlo apasurot ni Congressman. Ilugan na adagos ni Conrad iti motorsiklo. Nakasaganan ti paltog ko. Sigurado ang mapatay ko ina. Paltugak idon. Nakuntag ina. At dapat gayam kakadwa di tisan unay nga dala. Kapatid niyo! Tugat mo. Diyak na puntahan. Tumaray akon. Kamkamatan da kong nagiti pasurot ni Congressman Marasigan. Diyak ninamnamang aduda gayam iti aglaw-law ti pasdak. Saan nakmatabas na mailugan ni Conrad? Mga numisag maklang. Sumragat itis kilita. Daniya kon. Diyos ke. Karatingak pa iti tumaray. Saan arumbang amakamatan da? Agpatingga akong dito eh. Nayaw awan kon dagiti mangkamkamat kanak. Diyos ke, nabuwak dagiti aso. Delikado na masurutan dagiti mangkamkamat kanak. Sapay, agdaak iti unto ti dalan. Awanan ti sabali along sutak. Nakita da kon, delikado da ito yan. No sa anak ang makalipas. Kanibusan akon. Sino dyan ang paltog ka dagiti kabuso? Dayjay manan. Natayan dagiti mangkamkamat kanyak. Sino nga tatinang tulong kanyak? Adda lalaki ating maray iti saan unay nga tayo. Surutak! Pasensya kan, Turo. Saan ka natulungan na dago si Dirabi? Awan ti paglugarak amang ilugan kan kay ti motorsiklo. Nagado dagiti ng kamat kan kaabuyot ni Congressman Marasigan. Sa nabali, Conrad. Adda lalaki anang tulong kanya. Idag paggaton ti biag ko. Ano niya? Awanan ti pagtarayak iti dayda ka nito. Kat iti saan unay nga daya. Adda ng paltog kadag iti kabusor. Natay da amin.
Asino din ang tulungkan ka, Turo? Diyak ka mo. Idi nakita ka dyan lalaki at maray. Sinurot ko. Ngam kalaat-latan ang nagpukaw. Nagpartak titig-tignay na. Ano niya? No asino man na dyan utang ko tibiyag ko kan kwa na. Natayak kumaitan. Nawanday dyan ang tulong kanya. Ito tinatay, kadagiti kakadwa tayo, edi rabi. Dagiti tanlo, napasag da iti mismo asango ti pasdek asimreka. Dagiti ba't daduma, napapatay da iti aglawlaw ti skinita. Congressman, nyaro ti rami din eh. Patayin nyo mat, jay ganman, nuasino man day jay. Sharpshooter, tiawanan bahin. Pasig nga iti ulo tinapuntaan. Dito, Congressman. Aguray ka. Sana mabalin na ito, hoy. May salain ti makarami di tigas jay, ubing. Sino ko mga Congressman? Nilain Miguel. Congressman! Nabayagan na natin ni Miguel! Huwag kang paiso! Natayin na siya Ngam imposible. Natayin na siya Sigon itinabasak a daily journal dagiti pulis. May papan itinapasamak iti rabi. Dagiti talo na paltugan iti sango ti pasdek. Multiple gunshot wounds tinasagrap da. Idinto dagiti napapatay iti aglawlaw ti skinita. Pasig nga iti ulo tinapuntaan. Kaya ta sa wenday ta. Saan ngagmay-maysa ti gunman? Nalapit na kasta, Congressman, ang mga nuwa-duda! Huwag ang paiso! Punyeta! Mga nuwa-duda! Asino dagijay a killer? Toro, nadadaal ti kotse. Adak ita diti igit ti kalsada. Uwan. Adak ka ti am-ammom a mekaniko? Tapa umayam dito eh? Sige. Nasaya at nga rod no kasta. Kadwa am laangan ti mekaniko nga umay dito'y nakadadaulan ti kotse. Bye. Wah. Anyamatan. Anyangatan tinapasamak iti kotse. At talalaki nga agturo diti ayan ko. Hoy! Karamakatan nyo! Nabalak dan samot. Yes! Nasa tulong ka dito, tulong! Mga peso! Mga dansa, may hindi ko dyan Saan? Andiyan ka sa pulan ti tulong. Dirag butod! Lalayin kami ang mekaniko. What? Mekaniko iti babae! Sabi sa Dennis! Lalayin kami ang mekaniko iti babae! Ano itan ti aramita? Kakat mo! Nagtitas ti babae! Bastos! Ano ko? Tinumpanak mo tan! Umaya ka man! Di nakiggaman! Bastos! Buhay na doon! Adaywan nyo ti babae. No diyo kayak ti matay. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.